Khosi Umdlalo sele ngikhuluma naye bakithi ke kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngithanda ke bakithi ukuthi nginamukele nonke nabaqalayo ukubona leli page lethu namhlanje. Ngiyathanda ukuthi ngithi nje namukelekile phakathi kwaleli khaya, ngenani nihlale phansi ninethezeke, akekho umuntu esimkhethayo bakithi kuleli khaya. Nanokuthi ke uma ngabe sithe kwakhona ivideo sike sayiqopha bakithi, ngisuke nginethemba nami lokuthi bakithi khona loyo osuke ezozuza okuthize kulokho esuke sikhulume ngakho ngalolo langa, khona ozohamba efumbatha okuthize mhlambe athi mekwenza bese naye futhi eyasizakala. Iloko bakithi engisuke ngikufisa nengisuke nginokuthi kuzokwenzeka bakithi. Okay, ngiyacela ke bakithi ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni subscribe bese nithena on ama notifications ukuze njalo bakithi uma ngabe nje ukhona ivideo sisezayiqopha nawe izokwazi ukuthi phela isheshe ifinyelele kuwena, kakhulukazi nabaqalayo ukubona le page lethu. Ngicela ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni subscribe bakithi, nithena on nama notifications, ni like bakithi, ningakhohlwa. Okay, namhlanje bakithi nansi indaba la ikhona namhlanje. Sizokhuluma ngokulandela ubizo, sizokhuluma ngokuba nesiphiwo, kodwa uthi mengabe lento uyibona ukuthi uyiphiwe futhi khona futhi yaphila kuwena, bese ungayilandeli noma izinto osuke utshelwa zona bese ungazenzi ngesizathu sokuthi awukwenzi nje ngoba manje usaba ukuthi wena abantu bazothini. Kuzothiwani manje mina mase manje sengumthandazi sengikhulekela abantu, kuzothiwani mina mase ngiyisangoma manje ngeke obani bazothini, abantu bazothini. So leyo ndaba nginamhlanje ake sithinte bakithi ukuthi kunabantu abagulayo okuthola ukuthi umuntu ngendlela yokuthi ziningi izinto esezimehlakalela noma esezimenzakalelile, kodwa uthola ukuthi uqinisela nje izibonakaliso ziyafika kuyena, uyatshengisa ukuthi indaba ikephi, kuyakhulunywa naye ngoba kwesisikhathi khona kaba nenhlanhla ukuthola ukuthi umuntu abantu bakhe bazokhuluma yonke into, cha sidinga kufunakala kwenzeke kanje kanje, ozoloku eboniswa nje zonke izinto ufuna ukuthi kwenzeke kanjani, kodwa manje uthola ukuthi akakwenzi ngesizathu sokuthi yena usaba abantu ukuthi bazothini. Kwesinye isikhathi bakithi lokho asingekuphike noma singekubalekele ukuthi ekugcineni kwesisikhathi uma ngabe ungumuntu wabantu abadala kodwa kunezinto noma kunomsebenzi kwesinye isikhathi okufunakala uthathe, kwesinye isikhathi ugcina ngokuthi ube umuntu ozodlula emhlabeni ngoba abantu abadala bagcina kwesinye isikhathi bekuthathile emhlabeni. Uma ngabe kwesinye isikhathi ungumuntu othola ukuthi uyala ukwenza izinto abazifunayo kodwa ukube imiyalezo ibifinyelela kuwena, izinkulumo zabo zifinyelela kahle, bekutshengisa izinto, bekutshengisa yonke into, kodwa wena awukwenzi ngoba nakho usaba abantu ukuthi bazothina. Ngithi yabo indaba ngithi ngikuthinte namhlanje bakithi nokukhumbuza ukuthi ekugcineni singabasaba abanye abantu ukuthi osibani bazothini. Umsebenzini kuyothiwa mase kuthiwa mina sengiqala umsebenzi ke manje nakephi lapho umuntu esuke esaba khona, kodwa ekugcineni lento kusuke kweyakho noma ungaziba kangakanani, ulinde kangakanani, angeke izihambe. Ekugcineni into uma ngabe uyinikwe kweyakho kusuke kweyakho, noma ungazama ngaziphi izindlela zokuthi cha hayi mina ngeke ngilunge, into ime njalo ozuyithatha. Uma ungayithatha ekugcineni vele kunezehlo ekugcineni abantu abadala bazozehlisa kuwena ezizokwehlela ezingezinhle, noma kwesinye isikhathi bathi bagcine sebekuthatha nasemhlabeni. Ngicabanga ukuthi kuyazakala uma ngabe kunjalo. Kwesinye isikhathi ke khona umuntu okuthola ukuthi kwesinye isikhathi lolu bizo lolu noma lento yabantu abadala unayo imoya yabantu abadala, unazi izithunywa, uyabona ukuthi umuntu wesithunywa, mhlawumbe umuntu wedlozi ukuthi mhlawumbe kufunakala thwase, mhlawumbe akufunakala thwase, kodwa njenganomuntu obizo kunezinto okufunakala zenze zabantu abadala. Kwaphela kusho ukuthi sonke sothwasa futhi akusho ukuthi wonke umuntu uzoba ngumthandazi, kodwa kunendlela idlozi lakho noma izithunywa zakho noma abantu bakini abasuke bekuhlelile ukuthi wena uzoba yilolu hlobo, uhambo lwakho luzohamba kanje. Angithi abona kuze kwenzeke lento bona abayifunayo, kodwa engifuna ukuya kulona noma iphuze engifuna ukuya kulona ukuthi khona umuntu okuthola ukuthi athi
mina ngikwazi ukuthatha nomsebenzi ngiyabona bayangitshengisa abantu abadala nani nani umbuzo wakho uthola ukuthi uzothi umuntu ekhaya mina akekho seke waba yisangoma ekhaya mina kwakungekho ngisho inyanga ekhaya mina akaze kube khona ngisho umuntu ekuthiwa umthandazi selithe lami lapho ke yebo kungenzeka ukuthi wena awazi ukuthi nene kwaba khona umthandazi ekhaya kuba khona isango avele ngeke ubazi bonke abantu bakini le emumva ukuthi kwakade kukhona igedla lekha kwakade kukhona isangoma lekha ngeke ubazi bonke wena shuthi wena wazi labantu okhulu babona mhlambe nobutshelo ugogo nobutshelo omkhulu naye abazi nabo ababazi bonke abantu abangale bakithi nanokuthi ke futhi ekugcineni engingakusho ukuthi lento yomsebenzi noma leyo bizo kwesinye isikhathi akuyi nangangokuthi kwesinye isikhathi ubane ekhaya ekade enalo msebenzi into mayiphiwe wena usukuphiwe wena ukuthi yaqala ngawe noma iqali ngawe kodwa into mangabe isikhona kuwena uma ngabe into isiphiwe uyiphiwe ayikho into ongayenza akuzokusiza ukuthi ene wena bese ubheka ukuthi mina ekhaya umthandazi akaze bekhona mina ekhaya inyanga ikaze ibe khona kaze kube khona igedle ekhaya lezi zinto thina asizazi lokho ngeke kuze kukusize ngalutho nje imibuzo ozozibuza yona uziphendule kodwa ugcine indlela yaphambili ungayitholanga kodwa ekugcineni abantu abadala uma ngabe kukhona basuke kuphekona nasuke befuna ukuthi wena ukwenze ekugcineni kuyophoqa noma kumele ukuthi wenze izinto ngendlela okusuke kufunakala ukuthi wena uzenze ngazo ngoba akusho ukuthi uma ngabe wena ungazi ukuthi kini kwakade bekhona labo bantu okusho ukuthi lelo lizwe yakho selizosuka lihambe ngoba wena wazi cha angeke kuze kukusize ngalutho lokho nanokuthi ke futhi kwesinye isikhathi engiye ngisho noma engingakuveza ukuthi kwesinye isikhathi ukuthatha kwakho umsebenzi wabantu abadala uma ngabe kade unikeziwe angithi yabona angithi siyazi ukuthi kwesinye isikhathi ekhaya ukuthola ukuthi ugogo kwakumele uthathe lo msebenzi wokubalekela uma kwakumele uthathe lo msebenzi wokubalekela manje uyabona manje lento cha namlento ikhona ke manje uthola ukuthi wena besuke ngokuthi uthi wena ayi nami ngizoyibalekela abantu wena unebhadi kodwa manje ibhadi singasho ukuthi ibhadi eliyinhlanhla akuyena wonke umuntu ozokwazi ukuthi lento akwazi ukuyibalekela kangangokuba nabahambile abangalena lelo cala lisuke limile uthola ukuthi manje kwabona sekubuya labo bahambe bengezona izangoma ubuye umuntu bengesonile okuzani umthandazo obengeyona inyanga obengelutho kodwa abuye kubo yena ozoqhamuka kona efaka izingwe efake yonke into kuba manje egcineni naye lento wakufunakala ukuthi kube into ekade ezoyenza ngesikhathi esasemhlabeni kodwa wangayenza manje mawusuthi nawe kwesinye isikhathi uthi wena uzokwenza uzokubalekela bese uthola ukuthi wena ngeke usakubalekela usuzoshawela indaba yokuthi uma ngabe ungumuntu othola ukuthi uthi wena cha angeke ngize ngikwazi ukuthatha lo msebenzi ngoba kwesinye isikhathi wena ukuthatha kwakho lo msebenzi ukusizakala nokhokho emumva uma ngabe kade ukhona ukho kumele uthathe lo msebenzi kodwa wangawuthatha wena bengabe usuthatha lo msebenzi manje nabo sebeyasizakala nasemaqaleni kwesinye isikhathi asuke bebuzwa wona kuwo bebuzwa ngawo lo msebenzi bebuzwa le ucha kwakumele wena wenza ukuthi kodwa wagcina ungakwenzanga manje ngesikhathi isizukulwane sakhe noma umzukulu wakhe esewuthatha lo msebenzi ngoba kwakusudalela ukuthi kube khona abantu abazophila ngaleso sandla noma kube khona abantu abazophila kulowo mndeni angithi yabona mangabe kwakufunakala ukuthi uleso lowo mndeni kube khona ngifuna ukuchaza izwakale lanto mangabe kulowo mndeni kwakufunakala kube khona abantu abazophila ngenxa yabo angithi yabona chathi yazwakala abangibe kanjalo mangabe kwakufunakala ukuthi kube khona abantu abazophila ngenxa yalowo mndeni kodwa kwenzeke wangenzeka kanjalo angithi vele bazobuzwa ngale kodwa manje umntwana wabo noma umzukulu wabo meqala ukuthatha lo msebenzi namacala amanye kubona ayasulwa kuba manje wena wenza lento wakade kufunakala nabadlulile bayenze abangayenzanga manje ingakho kwesinye isikhathi usuthola ukuthi wena kuba nzima omunye methi lento ufuna ukuyibalekela uthola ukuthi manje ayisabalekeli asakwazi ukuthi ayibalekele
uthola ukuthi useshawa kakhulu yena agcine omunye ngempela esewuthathile umsebenzi. So engingakusho ukuthi kwesinye isikhathi ake sithi izinto mangabe sizibona noma uzitshengiswa noma into yakhe ikhuluma kodwa kukhombisa ukuthi unemoya, landela indlela yakho, enza izinto zakho, landela ubizo lakho kwesinye isikhathi. Kungazuba umuntu ozokwehlekelwa izinto ngesimo sokuthi manje wena ufuna ukulandela into yakho oyinikwe wena, uzozilahlekelwa izinto eziningi okuzoba nzima kwesinye isikhathi ukuthi zibuye ngendlela, kodwa ngenxa yokuthi wena usaba indaba yobizo uphinde futhi uzosaba nabantu ukuthi wena hayi ekhaya sikasi kube khona isangoma abantu bazothini. Zonke lezo zinto azisizi. Into engifuna ukuyibeka bakithi ukuthi kwesinye isikhathi ukuzibuza imibuzo eminingi, khona imibuzo ukubona ukuthi noma ngabe ungayibuza angeke iziphelele ndawo. Angithi yabona okubalekile ukuthi wena ulandele indlela yakho nokuthi wenze izinto ngendlela ekumele uyenze ngayo. Kanti futhi okunye bengifuna ukucacisa ukuthi kulento kwesinye isikhathi futhi yobizo kuyahlukana. Kuya ngokuthi uma ngabe unikeziwe lolu bizo noma uma ngabe unawo khona isipho ophiwe sona, kuya ngokuthi kuzingakanani izinto okumele uzilungise mayelana ngohambo lwakho. Sengisho ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi umuntu ono-40 years lento izoqubuka usuno-40 noma uqubuka usuno-50 something noma uqubuka usuno-60 something, uzibuza ukuthi awu sengimdala ngaka kodwa lento ekade ingiyekelele. Ngoba khona umunye ukuthola ukuthi ayikazi zimhluphe kodwa manje zomhluphe seno-60. Angithi yabona kuya ngezinto ukuthi wena udalela ukuthi ngohambo lakho uyolungisa izinto ezingakanani, mhlawumbe uyophilisa abantu abangakanani noma uyolungisa izinto ezingakanani mhlawumbe emndenini. Angithi yabona mhlawumbe ingakho vele sekuzoqubuka vele usuno-60 something vele mhlawumbe ukuthi aziziningi vele izinto olethele ukuthi mhlawumbe wena okuyofunakala ukuthi uzilungisa. Ngithi yabona uthola ukuthi omunye ingane izothi incane no-15 years kwesinye isikhathi lento isheshe iqubuka. Ngithi kuya ngokuthi into yakho ihlelwe kanjani ukuthi bakudinga isikhathi esingakanani kulolu bizo, bakudingakala ukuthi wena usebenze kangakanani kulolu bizo. So kuyenzeka ingane incane ithola ukuthi lento isheshe iqale, kuyenzeka futhi ubone ukuthi usumdala kakhulu kodwa lento iqale ilutho ukuthi ima iqubuka kuwena. Kuya ngokuthi abantu abadala lento yakho ihlelwe kanjani ukuthi cha oqala ngalesi sikhathi ngesizathu esiwukuthi. Angithi yabona ngicabanga ukuthi kuyazwakala. Okunye bakithi bengifisa namhlanje ukuthi sikhulume ngakho noma sicacise ukwenza kwethu bakithi. Abona mangabe ngikhuluma ngokwenza kwethu umayelana ngabantu abadala, bengifisa ukuthi kwesinye isikhathi engazi ukuthi singazibheka izinto esizenzayo thina sihamba la emhlabeni, kakhulukazi nalabantu ukuthola ukuthi umuntu uthwele abantu abadala. Angithi yabona kakhulukazi laba abaneziphiwo noma ngathiwa isiphiwo onaso kodwa ekugcineni usuku nabantu bakini osuke uhamba nabo. Kodwa ke ngokwami namhlanje engikushoyo ukuthi osinsikhathi engathi singazibheka bakithi indlela esenza ngayo, ngoba sikhumbule ukuthi konke esikwenzayo la emhlabeni noma ngabe kukhona urongi esiwenzayo noma ngabe khona lapho singanyatheli kahle khona, sikhumbule ukuthi kunabantu ababuzwayo ngathi, kunabantu kwesinye isikhathi ozothola ukuthi abantu bakini bagcina bayaboshwa ngale, baboshelwe izinto thina esizenzayo la ngokungenzi kahle kwethu. Uthola ukuthi konke ozokwenza uthola ukuthi bayabuzwa ngale. Lento ngikhuluma, angikhulumi ngento engathi inzwabethi, angikhulumi ngenzwabethu ukuthi ngeke ngizwe nami kushiwo njalo. Ngikhuluma ngento nami engeke ngambuleleka ngayo kwesinye isikhathi ukutshengisa ukuthi kwesinye isikhathi ezinye izinto esizenzayo sinala yonke mengabe izinto ezingalungile abantu bakithi bayabuzwa ngale ukuthi nangu umntwana wakhe engenzi kahle, kube khona nabo izinto abazojeza ngazo ngale, abanye bayaboshwa ngale abantu abadala ngokungenzi kwakhe komzukulu wakhe, ngokungenzi kahle kwengane yakhe emhlabeni ukuthi kwenzeke njani mangabe kukonje naye ingane yenza kanje. Nami ngangazi ukuthi abantu abadala abangasekho bayakwazi ukuthi babuzwe ngale, babuzwe ngokwenza kwethu. Manje ingakho ngithi ngifise ngathi kwesinye isikhathi singake sikubheke ukwenza kwethu nangendlela esenza ngayo, sazi ukuthi kwesinye isikhathi ungenzi kahle kwethu kunabantu ababuzwayo. Manje kwesinye isikhathi ukuquliswa kwabo nokubuzwa kwabo ngale ngathi kwesinye isikhathi babuye sebenolaka kuthina ngokuthi thina senzi kahle, nabo bathwaliswa amacala ethu thina sila emhlabeni ngokuthi thina kwesinye isikhathi asifuni ukwenza kahle. Noma ngingasakhulumi
ngokobizo noma ngokomsebenzi wedlozi. Kodwa nje engathi singabantu kwesinye isikhathi sinake sibheke kwesinye isikhathi indlela esihamba ngayo bakithi ngendlela esenza ngazo izinto, singenzi izinto ezizogcina ukuthi abantu abasembethu noma amathonga asibhekile uthole ukuthi asiyaboshwa ngale, uthole ukuthi wena sekukhona izinto ezibhedelayo ngoba kuningi ukona usukonile ukuthema wona kwaboshwa ngisho idlozi lakho ngale bese izinto ziyakubhedela kube ngazi ukuthi inyani. Kanti kwesinye isikhathi ithina esingenzi kahle izinto emhlabeni manje sekufunakala ukushweleza ucela intethelelo zonke lezo zinto ngokuthi kwesinye isikhathi kunezinto esizenza singanaki bakithi. Ilapho nje la kade ngifuna ukucacisa khona, ngicabanga ukuthi kuzwakala. Kodwa nje namhlanje bengikhuluma ngakakhulu kumalana nokulandela ubizo lomsebenzi kwesinye isikhathi esiwunikezwa abantu abadala, ukuthi ungavumeli ukuthi kwesinye isikhathi kube nabantu ozobasaba ekugcineni lendlela eyakho. Musukusaba ukuthi abantu bazothini, obani bazombuka kanjani, ngoba lendlela eyakho uma ungabe uyinikile mntakama angeke iziye ndawo, izolokhu imile nje imkanjalo. Kunaloko ekugcineni into zakho khona kuzokonakala. Uma kwazile ukuphunyuka nansi indaba esizukulwaneni sakho izodlula ngoba nawe kunamacala kunezinto ongadlula ngakuzona, uzobe sekudlulela enganeni zakho, uzodlulela esizukulwaneni sakho. Ngicela namhlanje ukuthi bese ngivala lapho, izophinda futhi ibonane ngokuzayo. Sekuzayo.